don't get me wrong ne, yazi ngisihlalele la nginomudawu ngithi hey mudawu vele wena bo number 10 awubafuni idwala yami uyabazi leyaso lokishaya ichiskopi imincane enishawa ngathi ishange ngebhodlela uyahlupha ubudawu ngithe budawu so upokotela wonke unumber 10 wena cause angikazi ngakubona nje kuno number 10 wasinda la kuwe ithi hayi kes awuphumekiwe yazi ibhizi ngebhodlela ishaya ichichayayo lapha yakithi afisa nale khati yakho iklina nje nguklina bo number 10 and ubavathela ke impamba kusho ukuthi bakutholile la kwaKhefu Phela umtawu fethu uthanda fethu kwabo sala kwabo bani ungaletha unumber 10 umthembile udamaka kumutawu ngapha ngathi ekhathali le ngithi hayi butawu unokudla wena ayidli lokudla leso noko nje ufuna ukugijima ngithi wena ithi ukasabashayi butawu fethu sifuna ukuthatha ikhaya of course fethu athe marketale bokuyi mistake ngithi ayisho but awuthi ngakudisturb before usika kale bhodlela fethu qhubeka kale chiskopo ntwana yami shayina kahle ayigijima kakhulu le butawu awufuni kwa number 10